Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Alan ang kapitan, gumatang kayon itilakok akape. Ado ti benefits na daytoy. Ang nangamin day ta akapi ay tanagngin ha. Ano dagita benefits na? Ay, ado kapitan, nakasurat mo't dita dagiti benefits na. Ngamti kang runaan a benefits na, kat paubingan na tirik nayo. Kan papigsaan na ti bagiyaw. Kaya't mo asawon. Ada magic na day ta akapi. Ta paubingin na tirik na kan papigsaan na ti bagi. Kaya't ko asawan kapitan, riingan na dagiti maturugan nga urat yaw. Oh! Mayat daytoy akapyan yaw, tadamat asawa yaw kapitan. Mayat nga rod no kasta. Sige, ikanak iti $1. Yangi baga, agumatang ka iti kasta inteng. Asino ti pangaramatam? Si kamit gayam ba ng dungo? Asino kumapay nga no saan asika? Ay, agtal na ka, inteng. Kat si kamot, saan mon alakwan ni inteng iti kakasta, talakayan. Timapan mo lakwan, dagiti kaubingan na. Ala, pumanaw kan. Ni kapitan naman, Na, kaya't nga rudmat ni kapitan apadasan. Mayat daytoy akape para kadagiti addan idad na. Saan laeng para kadagiti kaubingan na. Ay, uray kayat na apadasan, no saan ko akayat. Awan maaramidam. Mala, pumanaw kan. Mapan ka agbirok iti sabali alakwam. Anyamat ton. Sayang dya paglakwak ko ma. Sayang dya porsyento. Mabit lang. Ha? Ay, anya ti may pahay ko kan kamis. Hey, mabalin apaon naganak manaw, tani tataon nagnagsarita. Ay, saan ka mabalin na paunagan dito'y balay kaw? Ado ti wara dita sa alas, ta grip-ripirak iti TV. Isungay bagamon nanya ti kasapulam, tadi kakit manaktak. Aglaklako ak iti kape, manong. Sana ka gumatang, iso apumanaw kan. Sana nga kapkape. Ay, mabitla ang manong. Ibagak pa dagiti benefits na amaalam iti daytoy akape. Bareng mainggan nyo ka nga agkape kat gumatang ka. Aw, anya ti benefits na dahi ta kape. Ay, pangpaubing itirik na kan pampapig sa manong. Nang runa no adda partner mo, mayat daytoy akapyam. Ay, awan partner kaw. Kan napigsak pa'y, takaubingak pa'y lang. Iso apumanaw kan. Ada i-recomendak ang mabalin nga agbalin ang partner mo, manaw. Ay, sana ka interesadaw. Bye! Saan lang arudan agumatang iti kape? Ibalibag na pa'y tirwangan na. Di pa'y lamadadaal tarwangan mo! Dituyak man isto. Ang mga nukayat na ti gumatang iti ilako na. Nak! Tao po! Anya ti gatanggam. Ay, sa anak agumatang nana, aglako ak. Anya aya day talakaw. Kape, nana. Ha? Ay, sa anak agumatang, taado mo tilakok akape. Eh, para kini mister mo, nana. Mayat daytoy akape, tapag paubing itirik na. Ay, tilalablabi damot. Ay, awan mister kaw. Gumatang kayo nga rod iti ilako yo dito'y istoryo, nana. Mayat daytoy akape. Sagmamanuday ta aya. Ay, 350 ti may sa abaks, nana. Manungay ti linaon ti may sa abaks. Sangapulo a piraso, nana. Di pa'y ka 35 ti may sa apirasaw. Awan pa'y tubok dita. Ay, wen anana, taado nga rod ti benefits na. Ay, sana na. Asino nga'y matigumatang iti kasta kangina kape. Kat nagriga ti biyag itan. Igatang da pa'y lang iti si daang-daangam ti igatang da iti pangpaubeng kan pagpapig sa ako nam. Numapadasan da, nana. Patsak nga ado ti gumatang. Ay, di nakisuraw. Sayang mo't day ta kape. No awan gumatang. Ay, agbiro ka iti sabali apaglakwam iti dayta. Nagkirigatin ay ati kastingawan ni Tuya.
Tatrabaho ka amin dito yung nagtibalay. Ang mga numabayagan pa'y dayay. Inayabanda nga agpatanggad iti kabagyan na anaganak. Tada ka no ija abroad ta asawa na. Sa nabalimot ki di tatangdanan da ka na. Iso nga anusa ka, may sa dito'y balay. Apo, umayak man. Na, sino mga taday agtok-tok ta? Apo, umayak man ko na. Mabit lang! Makauray ka mo da! Ano ti masapol mau? Pastor kandak pa'y atata, tada lakok. Alang araw, sumrit ka. Agyaman tata. Ala, agtugaw ka. Kun idisumutan dahil tabayaw nga awit mau. Kanya nga minti karga dahil nagdakil abayong mo ay Kape, tata. Aglaklakwak iti kape. Ay, ado pa'y mo di ginatang nituyang ko at 3-in-1 na kapay. Mahilig nga may nituyang ka ng agkap-kapay. Daytoy lakok akape ket 21 in 1, tata. Anya? Ado nga rin ti benefits dahil ta akapi Ay talaga nga adu, tata. Ketikang runaan a benefits na, paubingan kan papigsaan na tirik nayaw. Mayat daytoy akape para kadagiti ada partner na. Ay, awan mo nituyang ko ita. Ada na panan na mga numabayagan pa'y. Anya? Ay, sayang mat. Ay, no kayat yo, tata. Ada irekomendak a mabalin nga agbalin na partner yo. Sino nga'y? Siyak, tata. Anya? Apay, saan dak akayat, tata? Kayat mo asawain gumatangak iti day ta akapay. Kat si kati agbalin na partner ka. Wen, tata. Takunayumot nga wan ti partner yaw. Agyanak dito'y balayaw. Aging gaasan asumang pati asawa yaw. Kasanungay no da makakita king ka. Kat ipulong da iti asawat. Di sa anak arumrumwar, tata. Ha? Ay, mayat sang agpaiso Apay awan asawa maya. Awan, tata. Mala, sige nga rad. Gumatangak iti kapay. Takitag man no agpaiso apang paubeng. Kun pang papigsa. Good morning, Tata Badong. Kumusta nga itirik nayo? Nag-enjoy kayo kadimat laang? Ay, permi adeng. Pudno gayam ang makapaubing tirik na. Kasla ubing tirik na kita. Kunak tumat ngamin kada kayo. Kasano nga raud, agyan ka pa'y laing dito'y balay. Hey, wen tata. Pumanawak to inton maibusyo ti kapiyaw. Ngam rumwarak latang aglako iti kape. Agawid ak dito'y balayo inton agsip nga tapno awan makakita kanya. Kita nga rod narumwar ka. Tamangan no da makakita king ka. Kit amangan no ipulong da ka kanituyang ka. Saan ka madanagan, Tata Badong? Agan nadak. Kumusta nga iti agmalama panaglakom iti kapay. Adamot laing nalakwam. Damat amay sa agim matang. Tata daw. Umayak man. Ay, mapan ka pa'y laing aglamang iti kwartaw. Saan ka rumrumar? Aging gaasa na pumanaw ti bisita. Sige, Tata. Tata daw. Tata ka kaday. Mabit lang! Umayay! Hapay aya, ano ti ibagam? Ay, talaga saan ko anariper ti tibay, tata. Umayak ko mamakibuya iti basketball. Anya? Alam na, makibuyak. Ay, mapan ka langin makibuya iti sa balay, kwaraw. Kaya't kung aminan ti maturaw, tanasakit ti ulaw. Kasta ka day. Way, ni so pumanaw kan, ta makaturturo ka kaon. Sino dyan nag-hatching iti kwarto yaw? Nakakadinin na tuya. Ay, adayamot na katseng. Awan mo ta. Naglawagan ng ngagkaw. Awan ko naklangaro dahin. Halaki dahin, darasam ti pumanaw. Ay, maglaki din tapi manaw mo ilaing ni Kwarag. Ay, pasensya ka na, Tata Badong. Diyak matan nalapdan tinaghatching. Ay, dakasak kinituyang ko numamuan na nga danyawid ka. Aywan gayam, Tata. Awan pagsukatak nga intugot ko. Mabalin ka day nga usarag pay laang ti duster ni Nana Tuyang. Ha? Awan pagsukatak, Tata Badong. Ay, ala. Mga lakalatan, dita pangikabkabilan ni Tuyang ka, iti duster na. Agkalkalkalatan, iti magustuam nga isuod dita. Agyaman ak, Tata Badong.
Marikwanang, simmangpat ka din ni Marituyang? Saan pa'y, Maray? Ang mga numaibayag dayjay, taag patanggad iti kaan anak akabagyan na. Ay, apay nga ron nga idi lumabasak ijay balayda. Kat adda nakitak a tao ijay tawada. Ang mga nunikaba dong tinakitam. Nakadaster iti sabong-sabungan. Tay daster ni tuyang dayjay. Abangan nga rod no ada nang sublat ken kwa nang agpatanggad iti kabagyan da. Iso ang nagawi daun. Mabalin akasta, Maray. Kumatangak man iti toothpaste, Maray. Apay, simmangpat gaya mo ni Marituyang. Saan pa'y? Apay nga rod, ako na itay ni Maribanang. Ang nakita na ititawa yaw ni Marituyang anak kadaster iti sabong-sabungan. Na mga no parpar mata na laang mo Anya, kasla imposible mat nga agparpar matalaang ni Maribanang. Alaki day, nitid mo kidin di toothpaste agat gatangag, Maray. Basta saan pa asimang pait ni tuyang kaw. Period. Basta, nakita yun ni Nana Tuyang iti tawada, antay. Huwan, ang kuna ni Badong asaan pa'y kano asimang pa'y. Iso mas daawak. Sa anak laang agparpar mata. Talaga anak kita. Ulay sa kantay. Idi na pa anak iti balayda. Anda nang kuan nagatsing iti kwartuda. Ngamipilit ni tata ba dungawan ka naw. Kat naglawagan ng ngagkaw. Anya. Ay, imposible mat nga alya iti balayda. Ay, jak la mamatay iti alya. Adumanin da ito naglakwak iti bunga ti manggak. Inayon ko iti ornong ko. Ikabil ko manin dito'y durabax ka. Ayan na di fista. Wala nang ibalkutak iti ornong ka kwartak. Ha? Hapa nga akas to'y matinti tsura to'y badbadak. Kasla nakalkalmay. Ay. Na ito yan di fista. Wala nang ibalkutak iti kwartak. Kit, awan mo tinti kwartak. Ay, tinakaw laki di daya babae nga glaklako iti kapay. Ay, awanin di kwartak. Awanay! Apay anak ka umay ka dito'y barangay hall, paray. Umayak ag-report paray. Anyat i-report mo? Mapukpukaw di ornong ko akwarta. Ha? Apay, sa dinuti nang idulin na maya. Ijay durabox ko man paray. Saan ka di nga may saka iji balayo? Saan mo ka di nga ipadpadlak iji balayo no pumanaw ka? Ipadpadlak kaw paray. Yung madaata pag nagtakaw ijay kwarta. Sino? Di aglaklako iti kapay paray. Apay, simbrek iji balayaw. Ay, pinagnaid ko ijay balaya. Ha? Apay nga bin pinagnaid mao? Gaputa iso kanu ti pangipadasak no effective mo lang di lako na kapay. Loko ka pare Apay nga min nga manugot ka? Ay, diyak mo amo atakawan nakgayam pare. Ay, di ka nga min basta taltalag. Ay, amom ti si bubukal anagan na. Ay, diyak to pa amo tinagan na pare. Awan sa dino nga iti pangbirukan tayo iti day tata. Apay nga min pinagnaid mo iti balayo. Ay, no maamuan ni Marituyang. Ay, sigurado nga aga pa kayaw. Ay, pare. Awan ko mati sa bali ang makaamu iti dayto ang napasama ka. Ang mga nuisinanak pa inituyang ko numamon na. Inton maminsan. Saan ka nga basta taltalag? Nariga din ita at simpaw. Ura ito pa'y mismo agayim mo. Traidoran na ka. Jay tula tao apulos. Di mo amaw. Ay, un pare. Amuk itan. Ay natatabadong, saan mo manen nga inusar ti panunot mo? Inton maminsan, saan ka basta agtaliklatnan iti saan mo mat nga am mo at tao? Ala sigay, ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, VJ Puglay. Musika, Dante Martinez.
Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.